Tabok duita kaito han duita osi tabok thana inge duitan pura inge na samung khaine inge phungai rawa ang sak munje temon mule porno nokrai phai tong ba ta pasa nokrai phai tong ba sak mani ang to ho ta pasa inge ba gari kako छोटा बस ओसी छोटा निसी वासिबनि बारता नि सामु खायोसी माइसु साबसियो नि बा लाइटिं बा रा कोसन टक ताबक टाइम काला हा 3टा 3:30 काइटा दुटान थांमोन 3:30 दाला साइमा फैलांको या बारजा खाइरेग्रानो मियाफ्रा मोसौ बाहा तांमोनि बाय बारजा खाइरेग्रानो हिं दाला साइमा फैला या दै सारना दङ गरि आं सारसा तम आं सारसा किसा दैरो नोरानो किसा माइर जाग्रान दराखौ थाथि सामु खाइमेनसि दुटा 3टा 3:30 फाइमेनि ताबक्सि मा फाइसि ताब हाइनि हाइसि मा थांफिनो सामु तो सामु ला दै थिनिना ओम बाकी याव थमनिसु नाकमा ट्राई गरौँला हात टिक के तराका जेरो अनि हाय मलाई पिसन त टिक हाय तब माथांनो मसि सामु खाइपिवानिसि तैफ्रो फाइमिनि हाइन बाङै सामु खाइपिउसि ताहाय थां सामु मा खाइपिउनै इंग्यान मोबाइल बे चार्ज पाले हबा आं चार्ज खाइरसना हाइन बाङैनो जतनो सब्स्क्राइब खाइसगो र लेस्ति त आखा मिरा इंगेते माछनै हर आं फाइबि निरावन कक सलामे पिनि त राख रेडी 1 2 3 तब ऑफिस खाइमे इसी हाय रोटी मा बनाउ रोटी बनाउस मा खास गरो पनि सुबो दुइसो थांनो सालिया तब दिमो तालासा साकावस नदि तालासा साकावस असोसि ज्ञान करे ताला साकावस इन्डिया Oh, yang kia piang với thằng bising go người lại chỗ rồi nữa lại chung rồi nữa xong làm ra kia mua số bên này mà người office tao kia mà khai ra quá chứ 10 minit bising si office clean kamar na zole ma hai makhan ka khuwa ma su bas ha zole sangsa se kapal se hamia oro samung khair phaiza ya thini hamle kalai hinai tum ma se post to ma sim pa su पत्र त्यही है ऑफिस कहाँ को अब तब है दके खेर लाइट हो नौ फार पुरुंगे ता नौ फार पुरुंगे है वासी बने तम खाने पाइपर ना हुई है हुई सेस सपार के पाइ बाय म तो खर मारने ता इन बागने सब्सक्राइब पे खाइ लेदि सब्सक्राइब खाइ दि लाइक खाइ दि कमेन्ट खाइ दि शेयर खाइ लेदि तमन मोले हमबो एसे दर खैसि भिडियो खाइ दमासि मेरो सब्सक्राइब खाइ गान बखाबो बुझिला हासे बाय मा बुझिना मेरा तो जुमा राख्नु को गया आं सामु खाइग्रान द रेडी 1 2 3 स्टॉप ताबक्सि
Pai. Musuh India time 10:44. 10:44 kala tabo. Agak siang. Tak yok so apa kena hai sempil ni. Mui kisah jalan mui. Sambar. Awas rasan baik. Di gangla. Karena udah nak putra. Rasan baik gangla. Dara ko jatuh horkan dah. Thura ni.